دستور خدای و تازی ملک چاخ و دما خوش به گلی کدار تماشاوان چاپل مدیای رزدار اون گله کی بخیر و سر چاوان راحتنه هر روز تو گله کی بخیر و سر چاوان راحتی روشنبیر نویسکار هلبستان و رمان نویسی ما یه رزدار برای نواف میرو از گله کی دلخوشم کو جنابت وقت خوش بومه بو چاپل مدیای جاره کردن وقتان دو تو سر چاوان بخیر سلامت هاتیم نقدريده بسلاف جبوته وجبو حمو بنيري وشوبينيري چارپل ميديا وبريا چارپل ميديا شهر كسي ايگل متماشيت کو ايگل متماشي بكجي ريز سلاف ويزارم برنامجي يا چند پرسا كارب پرسي سري وده هم كارب روني بكن يارج اركك خو انساني روشنبيري جواكي بيك بين گلک سپاس برای جا هیویدار ما که تکرم کری ام خارمند وی برنامه ده بخیر ازدیناسین و کردپروری و تجربه ده هنک زانیارین ده ین سر راستیا باوریا برپرسیاری و beşdarîbûna cejnên êzdiyan ya mînaka که مدعی ایدا çarşema serê nîsanê ایدا çarşema sor تماشاوان و گودار می هیجا جبنه نبتو بدین آس کرد بله برای نواف تا دکاری نهاج مرا دستور بده همه پیشین چند گوتنال سر پرتوکی تا سر برهمه تا تماشاوان و گودار خورا بدن ناس کرد برای نواف میرو روشنبیر نویسکار و هلبستوان و رومان نویسه کی êzdiyan او سال 1968 ده لباکوری کردستانی دهره ما باجاری رها نافچه ویران شهر گوندی گریسر رجدایی کبیا قسمامی من یه رزدار سال 1986 دهاتی آلمانیا از نشاش من درسته که نواف 87 که کن مثالک ما خارجی یعنی دست و هستی برای من نواف گلکی صاحب من شکرش خدیره حتی نها گلک رومان هلبست ورگر پرتوکیش بوی زاروکا هی پیوین وسا یا بارم بلکه هی پیوین اویه یا کمین 2014 ده مره بو جبو وکی روشنامه‌وان جی کارد کرد وکی مدیاگر بو جی و هر وسا جبو لیکولین و برف کرنی خود آلیکاری ده توای نویسکار دوست خواه به تایبتی لیکولینه که برف دامن جبو مجارا خالتانی کو که ویران شهری سر خالتین ویران شهری کیبون چاوا دجیان سر دیروکا وانه که مبرده سر دانسینا دیروکا والدات خالتان آزارو آخای êzdiyan خالتین که او جیب 2021 ده هاتی وشاندن وکی درجی گلک جوره دن برهم و به زمان کرمانجی وشانه اینجا دستور ها به نویسکاری ما براستی 27 برهمه وی هنه اما از اوسا نواب خوینم بری نواب اما روژه که تایبتی آن برنامه که دوش بلکی تیروان برهمانه که جبر که وکی که از بینم نها 8 رومان هنه رومان یکی لهنگی تازی کلش رش 1009 درکتیه لهنگی تازی کلش رش رومان دوام اوشی 1009 درکتیه بند رومان درکتیه وکی چاپا دویمیش زنبال که بگه باتا چاپا چنده وزنیزان زبام نوسان اوشی 1014 درکتیه سیوین به دایی که به باف رومان چاپا یکی 2014 درش وشان استانبوله نه گوا مری باخ و رومان که او چی چاپاوی 2014 وشان 2 هات استانبول بوده و دو کس یک مروف اوجی رومانه که وکی مگوتی اوجی 2014 ده وشان دوست آتیا پارو کرن وکی دن بلور تشیه از بارم سالاوی نگرد بری نوقتی بوری اگر تزان بید کرم که بیشم سالا بلور سالا تشیه باردن كتبو نخمن اما تريز بك وسا هو نورد اوي بس سالا بار هات وش عن 2025 دل نامه جه هيا اوجي رومان بو نامه برياوي دركت بلي
اما سر هلبستا جتا حسكرن هلبست وكي وتي شتا دلوب وهلبست دا اوج هلبستا هروسا هلبستين ازداي يك ازیدای ازداي یک ازیدای دو ازیدای سسی نوا ویشانی این ناده درکتن لإزمیری 25 وقت تناس هروسا بريما قالك ورقرجي تشيكنا للبام تشبيكا زيرين يا جبرودا قرم ورقران يا تشيروغا خوشة يا ألمانيا نوسا أو جي وشاني موري يا زاروك دركت و بيرس يا بيرس صبري أمسلاوي خلفري جغرة تشينن و هيبيا صافي سلامتي جغرة تشينن أو جي ورقركا ديروغ وسربيعاتيا إزديكيا و هروسا برايما نويسكار لسر جبوي زاروكا جي دست خوش براسي قالك جمع في نفكري نكارن بينا جي يك جي مثلا حتوكي بابوشكو اف بارم دو ساتن نو صبريو نواف دو برتوكي دو ساتن هر جاري پنج تي ده برتوكي يعني اي زاروكن وسان تشيكيو ساي دست تخوش سركتن اشترات وسان تشيكيو ساي يعني ملك اگر که مسیح ده کلام که تمام که نو ساعت باش نه ده برتوكي زاروكن دو ستا پيكتي هر يكي پنج برتوكي پاپوشكو راسي از گلي كي بختوارم مكاريبو يعني بزماني كي زاروكا تشيكي بنفسيم تشيكي بدم زاروكا بركو قالك جاري هي زاروك ركني جواكي كي ومكاربم قد النخشي قد بقاسي قد سري زاروكي قد بيجين اوقاسي 8 ماي دريجه بقاسي زماني ما سري زاروكي كي دفي زاروكي كي دفي اوقاسي سبروجا في زماني دريجه ماينا في زماني دريجه شخاصي مكارب عبادتك ياجي حزكرنا كي بخن دلي انساني كي ويار او معبد او نرخي امد باريس يعني امبير مزمونه بير دريج دب لما جي زاروك سبروج ساعت خوش افجي وكي بوتي كاركي قالك بيروزا ودلت حسيت صاحبن قالك بيوستن جبوي نفشي مينو بيغا اف مجارة قالك كيمتين نفساندن ام سباسيا جنابتتكن بجا ازبار برينوف جنابت جي قالك تماشبان وقدارين رزدار جي وكامد چاپمني ورهقاندنا ده شوپاندن كو ايسال ازديان لباقري كردستاني دقالك گندين خدا ججنا çarşema serê nîsanê anjî çarşema sor لگوری زانینا خو یا کسایتی و رخصتنا خو یا هرمی تاوی رایدارین شهرداری برپرس و هیزین اولایات دولتا ترکیه پیروز کرن الوری بجم خده خدمت آوان قبول که و یا وانیکا ایدا وانیکا جاره کرنی لویده که پیروز کرم سپاس که بجگوی که دو خبات وانیکا براستی برای نو دما من لسر آوایا پانکارتا چارشما سور پیروز به هات دلقاندن رایداران فرمی بشدار بون آلاین دولتی آنی آلایا دولتی لسر ناوند مراسمی ده سر مالا و همی کسی ده گرتنه بوان رج يعني هزين أولية الوري آمده بون مديتن مش خرا قوت قالوا أف ديمان دقارن وك نشانا پجراندنا فرمي يا جباقا ازديان ورديتن أف راستي نشانا آزادي و پجراندنا ما في ازديانا آجي ديمانه كي كنترولا سمبوليك آ دولتي لسر ناسناما أولي يا جباقا ما ازديان برای که از گذنی بده برای خواست بشم برای ناف دستورات وزیر سبقه که جبو خیلی قولی ما ام ایمان خوش قول جید سانن جبو که ام نهاد دوی ارکی دنم دوی سبقه و ساد بجه وقتی تو هاتی دنی ده راستی ببیجش خودی را تالیا راستی حرفی دیم وکی کمت سبقه ده خواند برای ناف ام ازدی باوری خواه پی ناست کن فرض سرما روشنبیر نزدیک تایبتی و همه اولدار نزدیان روحانیان یعنی ام راستی جواکا خراب بشن و وجا تو پرسا من یکمیجی اما دوک روشنبیر نویسکار هلبستبان و رومان نویسک ایمه رزدار
çi dikarî li ser van hevildan û pîrozbayan îda çarşema serê nîsanê bibêjî û nêrîna cenabê te derheqê rastiya çarşema sor de çêke ku. Kerem. Yani gelek carî gelekî girîngin hava xalê hanê de gerek wisa meriv bibîne em carekê zarokê êzdiyan e ew êzdiyê hanê nikarî biçûne bajara û bi serbestî bihatana û em dizanin li wa ciyê eîd lê çêbû cejn lê çêbû û çarşem û remzê êzdiya lê zindî dibin li wa ewana xelkê ême beriya 30 salî 40 salî xelkê baz dan û gelek ji wan bi nasnameyê veşartî bi nasnameyê cuda bi nasnameyê ew hatin heta giyan ji wan Almanya. Yani em îro niha bifikirin ji oleke a qedexe a wek Efyonê a ku me gelek ciya me nikarîbû min bi xwe kî niha dibêje çi divê meriv bi xwedayê xwe re durist be. Meriv bi xwe re durist be bi xwedayê xwe re jî durist be. İnsanê bi xwe re nedurist bi xwedayê xwe re jî durist be. Ji bo xwedanê meriv êgê meriv bi xwî û xwedê ême giştigayî. Divê meriv bê xwe re durist be. Wijdanê xwe re rihê xwe re durist. Va proje hanê va prosesê hanê gelek li pê xwe îştin berku mesela hanê tiştekî heriya rewa dibe min siyasetê û gefê dibe remzek a siyasî. Heger ez wek êzdiya hatime dunyayê ya weke Kurd ya weke çi weke Xristiyanê ke hatime dunyayê xwedê ez wisa çêkirime heger rêz ji xwedê re heyî divê ji min re jî hebe. Rêz ji xwedê re jî hebe divê min wek însanekî qebûl bike û piştî wî ya her însanekî xwedî heman nasnama welatekî xwediyê wî welatî berku ew xwediyê wî welatî berku ew leşkeriya wî welatî dike lazim e wê canê xwe bide baca xwe dide erkê xwe wek welatî pêk tîne û mafê wî welatî gi dewlet wî biparêz. Bê dîn û nasnama wî tiştekî din jî. Berku em viya niha dizanin em zanin beriyê Newroz jî vî tiştekî hanê hate ew kirin Newroz bi xwe jî qede xwe Newroz cejnek hanê a êzî divê ne cejneke siyasî tevî ku kirasekî siyasî hat lê kirin û mecbûr bûn eweke siyasî lê dawiyê re cejnek hanê heyî hatina biharê dîrokek wê heyî û berku gelek carî heyî li gelek welatê dînê dunyayê tê paras tê ew kirin êda çarşema serê nîsanê êdeke herîkê bi xwasî Newrozê êdeke pîroz e êdeke ji bo me heger ji bo kê jî ne pîroz ji bo me êzdiya pîroz e berku çarşem ji bo me roja a pîroz e ne tenê çarşema serê nîsanê çawa ji bo misilmanekî înî ji bona Xristiyanekî yekşem ji bona cûyekî şemî wisa bi hev dirige rojê pîroz in ji me re jî ew roja me pîroz e berku ew roja afirandina dunyayê û ev yani gotin cêr nabe lê ew sanê bigirin ez ê mesela gelkî kûr û dûr e em ê wisa ew bikin û divê çarçoveyê de jî werlê nêrîn divê werlê nêrîn gi êzîdî ne şertî îro em êzîdî bin gem êzdiya biparêzin. Êk îro dînê ew kirinê gi bivî zimanê êk ez tu niha diaxifin gi vîya zimanê diaxifin jî bav û kal û pêşî wan û 10 bavê wan ya 20 bavê wan wekû me êzîdî bû. Îca însanê gi rêzê ji bavê xwe û kalê xwe û pêşî xwe re bigire divê ji wê remz û ewa hanê re jî bigire. Ne şert e dînê xwe biguhere. Ne şert in bibin êzdî. Kesek viya êzdî jî naxwaze. Lê spas ji bo wê her kesekî gihanek li vê derê meriv wisa bibêje êgê çûn êgil kîwexê êgê çûn li Kermê êgê çûn li Cêdin bi êzîdiya re varoja hanê hat pîrozkirin û viya dibe ji çarşova siyasî jî derkeve. Vê ji çarşova siyasî derkeve ne bi çarşovayeke siyasî li vê derê bine. Ne şert ilim Kurdek li viya ege bigire lê xwe derkev. Her însanekî bi maf û edalet û bi xwedê û xwezayê bawer e bi vî mafê hanê jî bawer be û bi rêzê viyayî bigire bi êzdiya re cejna êzdiya û cejnên êzdiya pîroz bikin. Sedan xweş yani hatin ew
گواردنێک باش بوو ez xwe gelekî erênî lê dinêrim ez erênî lê dinêrim berku em wisa bifikirin em li kişan welatî bibin li Almanya dibin li Tirkiye dibin em îro divê wisa qewil bikin sînor fermî her kesek li wê dereyî xwedî wê nasnamehanî û êzdî nedivê qewetên vî tişîhanê biguherin divê em li ku derê dibin li Iraqê dibin vê em nava bi wa însanê li wî welatiya hanê rikaribin ya jî li Kurdistanê yanî li Herêma Kurdistanê ya jî li cekî din divê em wan rikaribin bijîn divê em karin wan re û dînê me dînê pêkvejiyanê dînê aştiyê dînê xêrxwaziyê dînê xas û qelenderayî dînê êzdiya dînê xas û qelenderayî dînek û dînek xwenasîn û nasîna a Xwedê û xwedênasiyê em divê wisa ew bikin xwe em kîj xwe çê dibêje bibêje em wisa şîrove dikin lê ew wisa dizanim Saat başyanî ew nêrîna te ser wan dalxandinê ba alê dewletê ku li ser mal û ser raserî îdad tê dalxandin û ew qas wekî gotî rayadarê fermerê dewletê tevî leşkerê xwe li wê derkêdina merasima cejnê de pêwîst hebû bi wanê yanî ew qas format li wê derkêbin heger rêz li malê wekî dikerem ki rêz li wê olê bigirtina rêz li wan sivîla bigirtina û ew dewlet ew xwevêga deshilatat bînin lê ku rêz li cejnê neyê girtin cejn dibin bandoreka wisa dibe pîroziya wê cejnê dimîne birêne av yanî pirsa min jî ser wê yekê bû û pirsa min ez enha mamoste tedî gerek mere wisa bîne ev niha nêrîna a newaf tiştekî dene yanî wek takekes lê em dizanin êzîdî bi her hawiyê xwe em heta karibin ji êziyekê diçûn û tên êk li wê derê dijîn divê em kelema çê nekin astenga çê nekin nêrîna xwe ser wan ferz nekin daxwazê xwe ser wan ferz nekin êzdî divê li wê derê bi vê dewletan re bisîn û a dijî heyî em eke giviya jî bêjim mamoste yanî rastên em hatin Almanya gelek carî însanê me li vê derê difikirin lê em meriviya jî gerek bibêje eşkere bibêje rehmet li Mirî Hazir abi rehmet li Dayê Gulê bêjî Dayê Gulê pîrka me bû gula şêrînê got kurê min got rast got eger çi dibû bibû got lê baş got Mistefa Kemal hat jî got Mistefa Kemal gaveke hat got qanûnê xwe anîn got baş xirab got qanûnî wî hebû got berî wî her roj ser serê me ferman bû got kesek nizanî bû kesek ew bik em vîya jî divê bibêjin erê ger niha bêje alîkî din heyî eger îro pirsgirêkê me pirsgirêkê êzîdiya bi Kurdê Müslüman re hene gavek ji xwe di çarçova İslamê re lê binêr ji xwe pirsgirêkê me pê re hene ne çarçova a milletê eger rast dikin lê baş mesela em bêjin Qereqol li hat li derdorê çi bê Şimzê çêbû Şimzê Şasmê em zanin li nêzîkî Kiwexî jî çêbû bîyawî ji ber kinek êzdiya hatin parastin em divê vîya jî bibêjin berku em qebûl bikin neke hukmdarê ser wê axê eger ji ti pê re em nepêre ew ale û ew sîstema hanî ew qanûnê hanî û êzdî hem welatî wî welatî ne em qebûl bikin nekin yanî ew vay ev rastiya me yî bêje Xwedê li ezmana li erdê dewletin divê em dewleta re bijîn Destûra te be mesela ev deshilatdariya wan hikimdariya wan li ser kêmine tevê dinê an jî mesela wekî te kelem kirî ser van û baweriyê dinê ne wisa yanî me nedîtiye yanî min xwe şexsê xwe nedîtiye û min çapemî neşobandiye ku bêjim rayadarê dewletê û herin li pêşiya medreseyekê an jî camiyekê ala Tirkiye ala wekî gotî dewletê bilind bikin û bêjin gerek bin bandora dewletê be hewqas camî û hewqas medrese hewqas ew kine min nedîtiye yanî li vê derkê bala min kişand û ez bi wê xemgînim got yanî ev çim deshilatdariye ku nahêle vatandeşê wê nakê hemwelatiyê wê nakê li gorî azadiya xwe û dilê xwe cejna xwe pîroz bike yanî baweriya wê dewletê bi wan nahêle me hikimdarî ser wan danî ez wê guman edim yani.
ما مثلا هم بكتاش حجي بكتاش ولي جيجني ويتشي دبن مرفقر وياجي ببيجي وياتينا وكرن يا ديجي هي بخون ها ام بيجن نها وك ازديكي الويدري تجي الويدري تجي برشاك بعيديتك برشاك اوي ولاتي وديفيد شيك هاني يوربيوكن ديام ازديجي مثلا هاني الفيدري هاني وك ازديك الويدري تجي دبي روشوان وحساسيتي وان قرب برشا عبار ببن از نخوازنا ناوی جامعه کی ببیجم بریا چند سالا از چوبم ویران شهری داگریان جامعه کی لویدری دجی از بابی خواهم چون مگو بابو کام سلاوی کی بدن وی جامعه هانی رحمه قدی لی بد باورکم نامری مگو الله باش خدمت مگو مهر جا مگو خالو چون باشن وسام مخواست بیار خبر بدن مگو برازی مگو باشن لنوک جی ایوک وبه مگو ام پر باشن مگو قصوری ننن مگو نا قصورا تتونی تشتکی تتونه بیار دردکی تتونه بیا شتركة تتونه تندقل في تكارج مر ببيجي يقول في دريتين جمر بروبلما دردخ از كار مساب ببيجم بركو قالك جاري هي بركو او مجبور الويدر يكي الويدر هي الويدر دجي بدو ولاتي دجي ومال وملكي وي هي و خديه هم ناس نماوي ولاتي يعني ناس نماوي ولاتي بركاوي دي ومجبور توي حساساتي بباريز ما موسى ام أري نكار بس مثلا وقت البت أمشي لألمانيا أنا دولتي خريب أنا مدري الدنيا أم نلدجي باجاوانن أنا نلدجي دسلاتاريوانن وبارم تركيا دجي يعني إلو قوتا كسكي ناغي جوانكا وأواجي أوجي زانن لي چما إلى ججني إزديادة وي دسلاتاري بنا خاني كرن قالوش شكاوانج إزديا هي آن باوري وانج إزديادتنا شخوا باوري وان ديتنا مدى باوري وان بإزديادتنا و باوریا ازدیا جن باوانه که نگرینگه تنه اول وقتی گوتی حکمک بو سر وان دانی از اما بجار بچکی دریجه بس متخواست ما موسى كونسبتك دين هي مثلا نافقر وسابقر راستي دراس يعني وقتها قبقر بركو حتى انا بفرمي وك انسان وك تاكاكاس ازدي دبي لقالك جاده وك هاتم مخاطب قرتن اللي وك جواك كان ديني حتى مخاطب كرن نبوناو هي فيدار وك الدين دفرميتي دي حتى رجا ايرو يعني رايداري کی دولتي دجاجنا کی ازیا اعتراف نکری اب خوجی پیشکتنه گره مروسا ببیجه علی کی دویجی او نکری و زهویدار من هاده داری دشت دبه ببه قالك في داري نهاب تشبه ام قالك جاري دبان بهفدو قايل ناب لخلق متفق قايل ناب الى برمه ام دبي بهفدو قايل بم ام كمايي مجهر من شاشيه مجهر ودبي ام هين ببن قتشان دهاني بربريني ازادي تبي كو نرنيما جدا بن تبي كو ام نوك هفدو فكرن ام كارم هفدو ربجين ام كارم سر ماساكي بهفدو خبر بدن ام كارم ام دفي هين ايديا ببن بنرني جدار ببرجواندي جدار بجوي جدار كارم بجين بركو داوير افيا دبي دولة من ديامة باشا او يعني راست مثلا أمي هي سنة دارم مجاري يزيلو مسكن ادري دقرن كونسبتك يدرخن خو كونسبتك خو تشي بكن بقرن أمي يزيدي فلسفة ويزاتي الودري بفرمي ججنا شي غفندا جابو ما مسلم دخواش فيها برسكم تشخل كي بشيري او جماعه شي غفندا شو وقتي بو تشبو چما حتى ها چينا بو بي وقتك ازانم قل بشيري قالك انسان بشتار دو من خواست به ججنامه چارشما سر سور قوت گوتی مجاره مجی بر نوافتم مجاره دمین چارشما وکی ججنا شیخ افندا جی بگمان تایبتی ججنا کمه مزنه و درمه آمده تی پیروز کرن نای پیروز کرن ام تکارن برنامه اکیل بر بیجی چیکن و ما نویسانده جیش خواه ما پار بکرنه لید ورده ما گوت یعنی اگر چاپسوریا ازدیاتی دکن یعنی خوازن ازدیاج گلی کرد بقدین آن نقطین مثلا ایرو او قص هست و ازدیا و سرپاسور بکش بشخار خربت لیوان شیرین بکه چما مافی ازدیا وکی تکلم کردی چما مافی ازدیا به فرمینا ده ناس کردن چما ریو رسمی ازدیاتی
دبن بادورا آلا ترکی دبن یعنی اوجی مافی وانه بس دکارنش دور و وکا قرقولا شمزی تباس کر قرقولش دور ویا وقتی گوجهشن شمزی چید بو قرقول بتایبتی ند هات نوا گند bayraqa xwe ala xwe nava gund ne çıkan ama betaybetî ji gund derve dihîşt ku êzdî bi azadiya xwe de cejna xwe pîroz ka şekîne înca birê mijar wekî tekeran bikirî di gelek cuda ne em dixwazin divir de me dixwaz bibêjin û dîtina xwe me got yanî hêvî dikin temaşevan û guhdarê me jî karibin wekî gotî pêşniyariya xwe pirsê xwe ji me re binivîskî bişîn û ew jî peyamê me guhdarî dikin em dixwazin li vê derkê cahnê bipirsin ji ba te ew çarşema sor navê wênakê ji ba te guman tê de heye hinek dibêjin çarşema sor neya me ye hinek dibêjin çarşema spî hinek dibêjin çarşema zer hinek dibêjin çarşema serê nîsanê yani tu weke rewşebîrekî tu weke nivîskarekî wekî wetî hişmendiyekî civaka êzdîn van cudetiyê çarşemê ku navê wênakê diguhêzin dibêjin çarşema sor neya me ye tu çawa dibînî kek زانن ها او از خو مريز وريز حتى داوي علمدار واولدار ودنافري دفيز فيا في خاله هاني وساو بكن جازناو اللي ابا سري خو في مجار هنير ديشين اللي زانن نها دقولي ازدياده çarşem gelek cara binav kirne çarşema zerê çarşema sorê ez bawer nakim navne dijî çarşema spî jî lê niha wateya vîya hanê gelek vê derê lê meriv ez ê vê derê de çarşema sor çarşeme sor hêl Îranê weke îdek din tê bikaranîn salane carna gelek carî çê dibe mirin jî tê de çê dibin belkî we çapemeniya de şopan dibe ew çarşemekî din asora heyî pêwendek êzdiya bu çarşema sor nine êzdî بخو وقت çarşema serê nîsanê tînin û wateya wî jî xwe tiştekî hanê gelkî girîng berku êzdî bawer dikin nîsan destpêka salê yê destpêka salê berku sal nûr xwe dike kirasekî nûr xwe dike sal dibe bûk yani beriya wî heyî lê divê destwexta dibe bûk di lewma jî êzdî ji bo xatirê wê çarşemê ji bona xatirê Tawusî melek êzdî wir nakin tu zan daweta çê nakin heta erdara nakin qira nakin yani gelek rît û rîtim û simbol û ew ê hene êzdî weke çarşema serê nîsanê vê cejnehanê binav dikin baş hinek dibên çarşema sor jî di qewla derbas dibe lê çarşema zer jî heyî çarşema spî jî heyî nizam çend ew ê din bi sebaqê din ê qewliyan e em nikarin bêje ev çarşema ser ev a sor ev a spî çarşema serê nîsanê ew san dizanim باش سپاس کم ساعت خوش برا کرم که رژیا من نها تباسا قولا کر و تباسا علمدارا کر برا کرم که نها رژیا ما وی کلیپا ما برد سری امجی 3-4 دقیقه وقت دینی دمی دی سر قولی چارشم و دیجت ها چارشم و ها چارشم و سورا نیسان خملا بخورش باطن دا مورا هم دی دمای این چارشم و سور دی سر الپی دی سبق دیجت ها چارشم و سورو زرا و نیسان خملا بخورا بله ما ها چارشم و سورو زرا و بهار خملان بشکست کو سوروس بیوزرا ما به خملان سر درا انجی سر درا بخملینه بلا بسیار کنه ابن برچینه ابن خلات طاسی ملک و سلطان زینه لمقابل ایرو لازمه هم حمرجی بزانیش برکی و چنگو اوا افعل می خوده نه ایرو دوهیا افعل ما القل کنیاتی و هاتید قل ازدیا داو و دست بود دستی و چاکر خوده و سلطان شیخادی اوید بلاغه کرین و علم ملف آردی سر ازدیا ده هاتی دابش کرن بلکو تو کوبا بچیجی ازدیا علم ولی هی هکلی بپرسن هکلینا پرسن ده هندابتن بجات هیره دا اف چارشنبو شروعاوی گلک برفراها حقیقت يعني دائما جيتو برني دي بيجتن يا اسبيا يا صورة يا زرا وقتی یا اسپیتت و یا صورتت و یا زرتت اما هموشیش صوری پیدا بویا صور اساسا وقتی دیویج ها چهارشنبه و صورا نیسان خملان بشخورا اجباطن دا بمورا اما حقیقتك دنیایا چنگو هکام بزورین برای خوب دینا قول افراندنا دنیای دیویجت سباقك دي كرم كد دیویجت طاقت نما لبر بالصبري
در برنگا خملی صور بو سپی بو صفری يعني برني در برنگا گج بو زر بو صور بو سپی بو ابن هرسي رنگت بنياتا دنيانا اتكو در رب العالمين در اشكالي خو پیدا كري وهكا 40,000 ساله ماي وباقجي خول برصافه يبدد رب العالمين نقر اف هرسي در ببورن اف هرسي رنگ شوي در رويت پیدا بوين صوربو او صوربو باشي ودبيج سبيبو باشي صفري اتهردا اكان بزفرين ديسا ام بين بري خو بديني اف هرسي رنگ حطانو جي بسري قبو هليل المبا اللالشا نوراني الجيت بيروس قبل خاصة ملكي درهبتن اف رنگ نويت بيهش رنگت ويد درينا حطانو جي اكان بين بري خو بديني هرا قولي صبايك جيت عدوية دبيش هاد بو جيش توقصورة وغافل المذكر زورا فان اركانات تشينا جورا اري او جيجي تقصور ماكيا قال لي جواميرا ايرو اكان بين بري خبدين لالشان وراني جفاتا الروحاني خلمتكار ما افكاسانيش كاسي سفيلو بلنغاس يتلالشان وراني جلكس بينا للحرف عادة الدنيا وراهو رشالة كمان ودابو نريت ما وريو رسمة بيروزي الدينية ايني لالشان وراني جباب الشيخ بقرا وهطاتو بي بحقيقتكو او كساني جلكيس بي هطاتو بيا تشاويش مالاشي خادي جلكيت واس بينا ابن جيش سلطان زينا رست الصور والسر مليوان الراستي ابا توقع سلطان زيا ابا بيروزيك هرقا جرينجا تيدا دليت ابن بواجبي راب بحقيقت وجواميرا تقصير جناكن اتريو رسمت خودا هطانو بردوامن الحمو دما لحمو شاخا وقت بيت بتقهاري رسمة أو كاري خوب جيتينن ام دي زفرين سر چارشنبه صور قالك كفنارا نكو بلكو ام بيجين ايرو هاتيا چارشنبه دبنيا دوادي بشاها چارشنبه عولي ودر برنگا خملي واب دنيا بيت كملي وقت الدنيا رب العالمين شكري قول بيج الشنبو دانا اساسا الين يكر خلاصه بلي چارشنبه نافدا بكراسه هكان بين بوشي بويا صرصاله وبوشي چارشنبه صور هاتيا حقيقة بلكي ام نابجين الا او بنياتا حموايا چنگو درهاني بو مقول ديار كدي بيجتن اش قولي شي فخر زرقونا هريا بحرفه وهريا بنازقونا بنياتا هر دوازدمها كانون بنياتا دوازدمها بلي وقتيتيت ودبت بهار الهيفا نيساني وشارشنبه عول واب دنيا بيك بتخملت او تشتكي قريداي سرشتي طبيعتي قريداي خدي تعالى ام بيجين هنجي دنيا كاملي وهنجي خملي وبوسري صال هطانوت ازدياتي دا امش ازدي ملتي بيرو باورينا بيرو باورد ما افنا ملتي صدقينا كل شارشم بوسري نيساني دنيا خملت لو ما هطانو اف عرف وعادات واف ريو رسم واف بيرو باوري نافا في ملتي داود ماين بوشي توهر بري خو بدي القول ما إدايو بابا كرم كدي بيشتا تذكرك هاتيش بايزيه من الصورة العمري بداية مورا العمري بوسطة وجنبورا هر إنسانة كي بيتو بري خبدتي قاوا صبايكي الفجرة بري صبي روج دركب الوي فجرة بري صبي روج الصورة وقت روج الصور بد الدمي يعني أبخاري بيجين فخوارنا قهوكي يعني شاي فخوارنا كي تديد روج زربو شان بيد زرب هطاتو سرتشتكي بخوي روش فيد بد اف هر سي رنگ اساسا حمو جويداتي سوريت پیدا بوين لراست روش ناسا كنت وناشتا آوا روش تشتكي ثابتة وعرضي خودي زفرت بس درق نين الكنياتي هكا الروش لي نهلت واللي نشتا آوا شنقو هذا حقيقة هر درا روش لي هلات البداية الدسبيك الفجر روش يبصورة افا مورا دنيايا افا مورا شي شمسة افسر ناوي اله الشمس خداوند الروجي او جهر ناوي خدي ناوي طاوسي ملكه ناوي سلطان زيدي الصوره هذا بحقيقه بلكو ما قال جاراجي قوتيا كان بين بري خبديني قال قولاجي بمهاتيا قوتنا قول الشيخ حسن رجا شيخ حسن ملك شي سندكاري خيري وقت قتكي تشلن خانه مالا شيخ هادي سرناوي خداناي وقلت نافي سلطانية دي كفتسري هنجي جي ازديا قلت بو متشتكي دياركا نافي الخدانا هنجي سبقا قو هطانو جيت دا قلتن قو شيخي حسني أحمرا يعني الصورة قو شيخي حسني أحمرا والسلطان إزي خالق أشهر وهرا بلقو حكومة السلطان شيخادي 12,000 سرا أو سرا صور نافي الخدانا قو سرو كرامد مش با سلطان إزيدن إزديا هطانا كي قبول كر هطاوي سعادي بو سلطات إزديات يدا و
نيفك چلا خانه اثر نابيويا بيجن چلي شيخادي چلي ماليشيسن وهر قولي تختا كرم كاد دي بيجتن دي بيج باشيبن نافتختي خودا احمرا وجباويت النور ندرا بل هر باشا زار الفي دنيا شي هل حمو درا تو كان سبق ما هينا بل كنا بس سبق ما تقلا قول داوود هاي بحث كان الدعاء صبي هاي الدعاء هي وارده وهي كاري خير بيجاششم ده خاطرات الراسبيه باج بيجاششم ده خاطرات الرازرا باج بيجاششم ده خاطرات الراسورا ابنا هر سيجي بما بعث كان الدعاء هي وارده ودي بيجاششم الحاله ما بين ملك الجوره او دراسور دراطاوسي ملكا نوراطاوسي ملكا نورا سلطان ازديا ازدي سروي بشكده سروينا بينا مالكي دي بنينا بدرجبي ام زانين ام گريداي نورا خدينا اول نورا خديا اب چارشب واسور واجوي هنداتي نوجد بيرو باورد ازدياتي دايت هريد بكم كو سلطان ازديا صور او خداوند دنيايا چنگويد بير سلطان ازدي خو باشايا 1001 ناvel خدا نايا ناvel بزن هر خدايا زبر قولي مرسومات جبه سبقادي دي چی بيجدي كرم كدي بيجدي بيج بادشاه خو خالقه بادشاه خديا ودي بيج النوراوي صور بودا 14 طبقه نافله دانا طاوسي ملكه او نورا طاوسي ملك ونورا صور بوي كو نوراوي دا 14 طبقه هر نافكش نافي خدي طاوسي ملك نافي خدي دوي دكاري خيري هرب ملياكت بنورا طاوسي ملك ببريفشن او نورا صور بوي حقيقه ايرو ما قالك عالمي الدنيا هين ما قالك قول بيجميت هين ما قالك زانا وكاتبت هين بس او بوتدانا دنا شافكاني وسركاني وبلقيت خلكيك وبدجواري سر منويسين او قبول كان العلمي خدي وسلطان شيخادي نازبرن كو اوان كراسكي رشوت برمكري ام قبول نكرينا يا باش بمنابجن دبت خبز برن العلمي خب برسن كلمات قبول بريمن خدي اشتراطي با تم دستتا جديدتا خدي ما نبدتا قال لك رازينا كتب وان قوتنين قولا او علمي خوا تا اف برسكريكا ما يا çarşema serê nîsanê çarşema sor çarşema tawsî melek wekî gotî ya giyanê roja ku giyan hatiye erdê kerem kiriye karê xwedê şîxadê ku tawsî melek xeberdaya ser wî erdê tev dirist bû ku ev ya bi tev soreya wî zêreya wî wekî te kerem kirî ji me re firq nake me çarşemek e ew çarşem jî roja tawsî melek e û sir û keremeta tawsî melek e wekî te kerem kirî. بله خدمتا پیری مجی قبول به و ساعتاوی خواست تم دست ویناکه ساوی مجی شرحنه به نوع مجبوی مقاله چارشما سور خواهدم جوی درید مساعده بک از گلک سلاوال پیر دکم ريزو حسكرن شكر قوي وكي نظام مدهن وبركو خدمات قبول وهرهب ونظام مدب وبدارم كداوي وكدا بيشيما عبيد نتشه برم والا نتشه وهيفيدار ازدوي باوري نوي روجكي اف كدا قمداير راسيا في ديني وروجكي دركت ساعات خوش ساعت خوش و سپاس کنج بوی سلاویتا جی یعنی ما تخواست جاره کردنه لوی در که وقتی که امش علم خبر دن جو قول خبر دن وکی که من برهمه که خود اجدای ناس کرن دوی ام ازدیاتیج علم زانه علم داره و ازدیناسا فیر ببین یعنی جبر که اف گشدان انجا اف مناقشه هیجا برسكريكا ازدياد نافا ازدياد جواكا ازدياد هي مجبوية كم دستورات خاص مو امجارة كذني بخير في برنامج وام خاربن نرخين çarşema صور آن يا وكي بيري مد كلام كري ومنها جارة كذني بالدستورات ويا برايمن ساعتها وخش بين مجارة خبرنا دستورات تبع تماشاً قداري جبريك وام دعويا في برسي ام جارة كذني وقالن رژی هنگی برا اوجی سلام و اجماع پیشکش که لیت خواستم بری که من سلام بری نوافت کاربی دیتنا تل گوری جنابت چه پیوسته کو کسایت رخستن مالو کمالی ازدیان دبری جشنی دا آماده بکن فرض کو او رادار دولت و هزین اولیا
vexwîne pîrozbayî gorî dîtina te. Naz ez xwe gelekî erênî dibînim wisa rast bibêjim navsa ne berku çima berku em nihal Almanya bin bir Alman werin li Fransa bi bir Fransî werin çima em perçek vî welatî ne em li wî welatî dijîn li Kurdistanê bin rayedarê Kurdistanê ev bêşik û yani çi partî dibe bira bibe deriyê her kesek ji war vekirî çawa dayîkek heyî gi 10 zarokî wê deriyê dibe 2 zarokî ji hev girtî be lê divê deriyê diya wan û bavê wan ji wan re vekirî be berku ev dîn û ev diyanet diyaneteke xêrxwaziyê yî dînekî xêrxwaziyê yî dînekî aştîxwaziyê yî dînekî ê dunyayê êzatî di heman demê di xêrxwaziya dunyayê êzatî bi axê rihber diparêze û bê xor û sor ev mesela hinek xwîne û însan û afirandin û rih êzatî ji vê xalê û hêvê de tir e ji va dînê giheyî ji hêvê de tir e ev mesela hinek gelek bigirin mesela me em bê ku em xelkekî dînê wan bigwarin bê ku em nêrînek wan a siyasî bigwarin rêza me ji her kesekî gir rêza me digire re divê heyî û êgir rêza me digirin ev bê şik û guman û divê deriyê êzîdiya ji hemû rêxistin partî rayedar ew ê dewletê re ê dewleta re vekirî bim ne ku em herin lalişê cejna xwe pîroz bikin însanek heyî ku te me bi barzaniya sûcdar bike ku tu her lalişê te bi rengekî di sûcdar bike tu were li Kurdistanê li alîkekî din bi yekî di were sûcdar kirin problemek me heyî em derin ku derê ev xala hên divê em vê êdî bişkînin êzî vê xala hanê bişkînin vê em vî deriyê xwe vekin ji her kesekî nêzîkî me dibe ji xwe diyanetê kûsanê bi sala ji hemû dildarê ê Kurdistanê û ê dunyayê re me kirine êzîdiya bi xwîna xwe xristiyan parastînin êzdiya cî ji wan dane mal dan wan hemû mehkûm û ê kuştî ê Kurdê ê Müslüman di rojê teng de xwe avêtin bextê êzdiya hemû begê wan avêtin bextê êzdiya wan parastî belaj xur çêkirî Ama mesela hani vê ew xêrxwaziya êzîdiya êvî darim rojekê li wan vegere em bê ku niha wisa bigirim bike ez niha weke ez wisa ne wek nêrîna xwe ser neka ferz bikim û ne wek hanê êzî divê deriyê wan jî vekirî ji her siyasetekê vekirî em ne malê kesekî ne û kesek jî ne malê me yî em ne ew xwe bin em ne xwediyê peyva xwe bin ne xwediyê gotina xwe bin em ne xwe bin ne kesek rêzê ji me re digir û em ê rêzê jî negirin berku em rêzê ji xwe re nagirin divê beriya her kesekî însan wek cewerekê rêzê ji xwe re bigire Erê me ji ber wê ke pirske yanî wextê ku pêwîst ke ku kesayet û dengê te rêxistin çû êvî darim deng ne çi ez ê dewam bikim kerem me dixwast yanî em ê dewam bikin bes me dixwast yanî ew erka rêxistin kesayeta mal û komelên êzdiyan beriya amadekirina cehdê dibê çawa bin me dixwast wê ji me re keremkê te bêjî ya dijî heyî ev êvî darim niha êzdî taybetî eger îro fermiyetek êzdiya li ser rûyê erdê heyî li ser rûyê erdê dunyayê em jê hez bikin nekin em pêre min nepêre bin em qewlê bibin nebin ev ne li gorî daxwaza me yî fermiyeta me navenda êzdiya bergahê êzdiya qubayê êzdiya qiblayê êzdiya lalişê îro em ew bibin nepêre min êzî gelek ji wan nepêre min jî lê fermiyeta êzdiya dîwana ruhanî êgir dikeve ruh ew berpirsyarî dikeve ser wan vê ji dîwana ruhanî weke motorekî gitim bixebite ji hemû pirsgirêkê êzdiya re ne yekî wek min ya yekî wek cenabê te vê mesela hanê bike wekî take kes vê mesela hanê divê ew meselê êzdiya her heftî her rojane li ser werfikirandin xwe ji xwedayê xwe û ji xwedayê xwe ji xwedanê xwe û ji xwedayê xwe nekin însanê xwe ji xwedayê xwe û ji xwedayetiya xwe ji xwedanê ê xwe kir û ji civaka xwe kir xwe ji xwedê jî dikir em divê bûna em bi xwedê û xwedanê xwe re bivê em civaka xwe re pirsgirêkê civaka xwe me çareser kirin em ê bibin û gava me guh da civaka xwe em ê bibin xelkê rêzê ji me re bigir ne ku em pişta xwe bidin
سپاسکم لو ماجی دوار روزی هانه وساده برپرسیاری دکوه سر دیوانا روحانی و مثلا هانه ویوا او هانه ورن چاره سر کرن ناوی ویجی فرمیجی وی وره اشکره کرن بیک از بیم çarşema sor edi be çarşema serin insane her be çarşema at avsi melek ya nizam sersala izdiya gelek nav hanım amısı halk bikartine avsa بله ve okan biva mijari hani verin zalal kirin navekli var çekirin gama me goviyayı yek tişwar fem kirin u şirovak vijidi ve hebe evidarın ev navenda izdiya navenda izdiya disal lali şey disal bejim çareseriye ki jiviyar bibinin yani hele ki jiviyar bibinin قاربن في مثلا هاني وبكن وبفيا وقال لك ميناكي دن هاني قال لك عيد وجينا ازديان ايك نافي وانيك لدروجة جدادة تي باراس كرين وقت جدادة تي باراس كرين تي باراستن في فانا في مثلا هاني في دارم نافك جير ورديتن حلق جير ورديتن شارع سريك جير ورديتن وبيها ويرجي امجي دفي جير حاضر ما قبول بك باش سپاسکم بری ناف ساعت خوش اگه دستورات به نام اجراجی خو پرسن که سلاو آنجی پرسن دخوازیم تماشاوان گوداره ما هنه بلا برد سر اکران امجی ببینن بخوینن بلکه ام خربن برسوی وانجی شکرامتا پرسیتا جی پرسی وانجی گوداری بکن جبوی ما بهم نهاد بجه نزانم نای خوان مصطفى دوران سرکفتن چارپل مدیا سپاس دکم عبدالله پولاد ایوار باش سلاو و سرکفتن تخوازم سپاس رادیو آشتی سلاو و رج بو و رزداران ماموستا میرو و که کمال امیش سپاس کن که بو بشتاریا اسکندر عدیس ایوار باش سرکفتن جواره سلاو و رز سرچاوان گلکی بخیر سمکو یا 122 از هیوی دکم کو یکیتیا گلک کرد چه به دوی یک ریبر هبه و آرمانجی کردستان به سپاس دکم سلام محمد ایوار باز سرکتن تخوازن جبو متوا سپاس سلاو رز سرکتن سپاس دکم اوسا محمد دوت یما ایوار باش سلاو رز سچاوا بوزو آگرمان ایوارا و بخیر به سچاوا بکات تاش سلاو رز سچاوا بسمان بله ev daxwaz û pirsên silavê me temaşevanê me gudarê me bûn em ê programa xwe berdewam bikin birê nava me dixwast careke dinê em binirin kalgorî dîtina te mavparestina rastîn a ji bo êzdiyan divê bi kîjan gavên pratîk yanî wek vegere milke parastina parêzgeha dest pê bike yanî İşxu xalekê gelkî girîngin hawsa niha mêjin tuzane gu mêrek bavekî ewek çû mirîşka wan hêka wan hat dizîn piştre mirîşka hat dizîn îca bav got gu kurên bide şûna pê hêkê piştre eger bizna wî hat dizîn gu kurên bide du hêkê ber piştre ga çû gu kurên bide du hêkê û bava ji ter dedim gayê cot çû dibêjî bide du hêkê gu te hêk biparasta gu wê tey gayê te jîro nediçû ناگلک جاری هی دخاله بچوک ده ام مافی خوی بچوک دست نخین ام ای مزینج دست نخین اگر مافی بچوک نپاریزن ام ای مزینج نکار بپاریزن برکو هر تشتک بچوک دست بیدک چاو که انسان زیک دیا خود چه گل کی بچوکه و مزنده به حضر جی تشتک وسایی بچه ده بپاری نه مسئله ازدیاب نه نه گرک سابقن ازدید به وقت شيء هاني براغماتيك بفكر ام بيكو ام هناك جالينا فرمان و ديركتيف و داخواز و او بگرن گم چه بکن بيكو پیمان و برجواندي هيزك سياسيه دولتك يا يكدن ذيل غوري برجواندي ذاتي و ازديال فيدريو بكون ذم حالك يجي ازديار خب خوش قرب ببينه نها مثلا مبني لسوريا اب مثلا هاني هي عرض ازديا ايرو نها قالك جوان او بونه هي كسك او نابو يزيل لسوريا هي نا وساون هر كسك سريك دكشينه ومثلا هاني وياجي خما شنو ما خرد بكم بهيز دك خلق نما ما جديد قري
دجبونا مجارك ده سري دچين يكي بده دوسية جودا خلق إدي نما وانجي ديگر بابم ونچون جواتكي بافدر بشيورن سر داوغازي كي بري الهفدر بكن خلق جوا جدي بگر وقت چه ناب اگر اوني چون اوني پاش بيج وگر مثلا سوري مثلا ايه ازديا ايه عراقي انا ازدي عراقي شنغال امزانن چي نها قالك جاري هي بيجم مجارك او ذكي امزانن قدام صدام ده قالك ملكي ايه كردي بسلمانجي جدسي وان هات وقرتن پشتی گهرما کردستانی هات گواگوندی وان هات وگراندن اردی وان هات وگراند لی ازدیال وان هات وگراندن كمبرا عربي سر ازدي هات سباندن ازدي هات مجمعات هات اوكرن يعني كوملغات هات بجيكرن جيوان جريدانا وان باخيد قطبو ازدي تكلاب باخر قطب بخدير قطب امبركو انسان كي اخيد شبنو واخ قد جيك او نبي شوادارك بي اخ ناب انسان كي ملتك جي بي اخ ناب اخ ازدياد ذهب وازدي تذكر قرن بد وذاتي تدشين بد ویا نیست مثلا بیچ دوی مالی ازدیا گونی ازدیا ایشنگالی دوی بی گوتن و نحوجی خالق سرکه هر ازدیا کی بی کو ام للدفتره بفکرن بی کن برجواندی ام دوی خوش خدای خونه کن پره نکاره ناب بکم ناوینا ما و خدای ما کرسی دوی نه بکم ناوینا ما و خدای ما اگر انسانی که عالی خو و عالی ملتی وندا کر عالی خو خدایی وندا دکه لما فيد مثلا هاني دفي بقر ازدي حمو قندي ازديا ايقل سر اخا ازدي ايل سر سينورا ايدما رجما بعث وبأور السروان هاتكن دفي اللي بقر هقر شار سري طبعا ساعت خوش كلك سباسكم دكتورة تبع جيت شي هوا كابيش بدفي نرينا خل سروي داخازي از باورم ايدي اركيما توايا كو ام بنجين ناسنما جواكا ازدي يا اتنو اولي وكرديتيا کو جباب کالین ما گیشت یا ما وکی د سبقه ده هاتا گوتن منا برج گوتی براستی بپارزن او ام وان جبو نفشه نوجی وکری بیرن بریناو ام هنها هکا ام راستی نرخین ازدیاتیج نفشه پاش خوره نپارزن اوی بمره هین زیدتر لواز ببن اجبر بیه که پارستنا بینگاه نسنما جباقا ازدی یا که از بجم اتنولی اب زمان و چانده اولو و وقت ناسنامه یعنی و کردیتی تنی ارکه که الهمبری پیشین ما ام برپسیاره که الهمبری پیش روژه نوشنونه لگوری از دزانم دوی عیدین ما ازدیان دناو مال و قادان ده به رومت و راستی بینک پیروز کردن عیدین ما ازدیان نه تنی روژه شاهی جوینانه او روژن پیروزن که روح باوری کم نشوپی و ناسنامه ما جواکی نتوی دوان ده زندی دبم هر عید نشانه گریدان جواکا ازدیانه بدیروک اولو خدان ما کم نارم دیتنا من گرنگیا جواکو مجاره ما سر پیروزیا ججنه بولم هم تخواست بگوتن بیجم بدیتنا من گرنگیا پیروز کرنا عیدان تنه ده مراسم مزن ده نینه او دوید ناو مال و قادان ده جی بریز پاقش و بپسیاری بکرن ام باش بزن ممکن گورستان جیه بیرانی نانه و سردان وان جی دوان روژه عیده ده پیروزن لما دوی ام پاقش کرنا گور و گورستانا و ریزا وان خودی در کبن وان ارکی خواه ببینن یا راست دوی ام ایدی باش بزن من کو اف زمان وکی قول بجه سبقات بجه به زمان نمان وکی برمه جدنه هلات حیا و شرمه خلقی بختان گرت سرمه اما جی دده خانه یعنی عید و اولو که نشوپ ما تنه دوباره کرنا مراسمه ناینه پارستن دوی ام بریباز یک وکی تکرم کردی بریباز یک زانستی و ریک و پیک ام جی بپارزن اکه ام وان نرخان به پلان و پرورده و بسهسته پرورستگاری بپارزن اوی بگیجن نفشه نو و اوی جی کاربن بوان سر بلند ببن از دوی
Ez Desturata ez bêjim belê kerem ke niha gotina min desturata ez xwazim vê dexta te mijarek gelkî giring anî cî anî hiç ez ser ew bikim tiştekî dixwast me bibêjim mesela miriya mesela mezargeha mesela xêra kerem ke. û va mesela xalekî giring e çi dînek tuneyî li dînê dunyayê êgê weke dîn û diyanet mane saziyek wî a xêr û xêrxwaziyê tunê xêr û xêrxwaziyek êzdiya saziyek êzdiya heta najinine em xêr û xêrxwaziyê tenê xwarinê fehm dikin ev e şqalek e giring e xwarin tenê nebes lazim û demekê me dida ew tiştekî baş bû û hêjî bidin baş e ne ku ez bên xwarinê nebin lê şûnak ew qasa tişkare bibikare tişne dî jî bibin ber ku xelkê din heyî em zanin xaça sor heye em zanin heyva sor heyî li dunyaya a misilmanayî va mesele hanê va mesele hanê divê em êdî ram eşkere bikin çima eger roja me yî û em me bi rojê xwe nas kirî navê sor bi zer bi spî bi ev mesele hanê em zanin tev yek e girêdana me awiya bi xwedê re û a alîkarî û aronayiyê ev divê rojekê sor çê bibe bi alîkariya xêrê bike em karim e xêrê bigîn însanê xwe û ev xalekî gelkî giring e Bel. a dijî heyî li ser mezela gelek carî heye em zanin niha li vê derê mezelê êzdiya hene em zanin îca wê rojê her kesek xêrê tîne û xwarinê tîne yanî rast bavê min wele êdî kesek birçî nîne ha û piştî herî pênsîd gav wir ve cî xwarinê heyî yanî xwaringeh hene em karin wê derê jî bixwin lê tiştekî din heyî divira tiştekî produktif dibe nine yanî ve nagere çawa dewletek heyî bacê distînê li bacê dibe rê bacê dibe dibistan dibe xwendin dibe avayî dibe sazî dibe dezgeh dibe polîs ava dike bacê xêr bacê bac xêr e xêr bacê baca dînî xizmeta dînî girêdan e em vê xelan hene divê em zelal bikin şevdire hêvîdar û em çûn nava goristana heyrana we cara û dua û ev tiştê hanê hêvîdarim wisa ew bikin xelkê êgî xêrê me jî bi çavekî li me binêrin çavekî ew bikin goristan ne ciyê pîknîkê yî Hoş. ez xwazim bibûre belkî ev ne mijara me bû lê Na ava na rojekê êdî mijara me rojê hebû. ew va mijarehan derdikevin belkî gelek carê ez gotina dibêjim hinek însan ew nakin ne bi xweşiya wan tê lê mixabin way Ev bijara me bû birîm saet xweş me serê bijara xwe jî danî bû yanî pîrozkirina cejna wekî gotî tiştê bi wan vegiredan destê te jî xweş hestê te jî xweş bin bi rastî xemeke gelek giring e yanî me anî ziman te jî kerem kir yani ev rewşa îro em tê de li Avrupayê gelekî dilê me deşîne ku em hêjî ne bi rêk û pêkin û hêjî ne bi sedwehedê xwe li gorî sedwehedê xwe diçin yani paqijî îmanê em êzdî dibêjin paqijî jî îmanê ye gereke em hay ji xwezaya xwe bin hay derdora xwe bin hem ersel wekî te kerem kirî xwe ev jî mijar jî mijareke dû ve dirêj e ez ê spasiya te dikim kereke rejiya me ku silav û peyamê temaşevan û gudarê me yê dawî hebin em wan jî binêrin êdî em têne dawiya bernamek ka çi pirs û daxwazê hebin kerem kin eger tinebin em ê berdewam bikin em hatine dawiyê ez dibînim ku erê peyamê temaşevan gudarê me tin hêvî dikim me axaftinê xwe de nirxandinê xwe de spas dikin ku keke me rewşenbîr ê nivîskar û helbestvan û romanivîs ev hestê xwe me rapor vekin bêjekê ku eger gotineke te ya dawî hebe ji kerema xwe kerem ke ji bo temaşevan gudarê me ja jî bibêje û em ê êdî bernameyê bigirin hêvîdarim zane em niha em weke êzîdî em ji bermayiyê ê fermanan e ê qelan e ê bazdanê ne xelkê me şingal ê me Ermenistanê û ê Rûsyayê digot em me du bav di erdekê neqizin erdê mixabin ev rastiya me yî me ciyek nemayî lê ew nekirî gelek tişê me yî nekutine em gere bi çavekî qurbanî li xwe lê binêrin ge em zanin tevî ku ew qasa astengî ew qasa rev ew qasa lêdan ew qasa firin û ferman me dev ji a xwe nehat xwar em nebûn weke ê hember xwe û ev dewlemendiyek ji bo me em ji bona ge em bibînin
و ji bona ge em bin divê em nirx bidin nirxê xwe em nirx bidin nirxê xwe ava bikin beriya ge em rometê em nirx bidin hinek edin divê em berê ji xwe re bigirin însanekî nirx ji xwe nege rometê ji xwe negire ji xwe ew neke û ji xwe nebawer bi tu tiştekî nikare ava bikin divê baweriya me berê me hebe weke êzdî baweriya me divê bi xwedayê me hebe weke êzdî divê baweriya me bi rît û rîtwalê me hebe weke êzdî em heta bi dîn ne bawer nebijî ne bawermend bijî dîsa weke êzdî berku em ê layıqî bav û kal û pêşî xwe bin em vî hawî vî nêrînanê bikin û rîtwalê xwe ê olî pêk bînin weke diyanet dixwaze berku eger em weke diyanetekin weke dînekin divê em weke dînekî tev bigerin weke niha beriya niha mamoste jî kerem kir roja îda vê rîtwalê dînî li pêşa tevî bin û di gorê li wa pîvanê rîtwalê dînî werin meşandin û hêvîdar em tiştî hene bû ê ji piştî wîya ew xalek dine divê wîya jî çê bibe hêvîdarim em layıqî nirxê xwe bin û însanê me gelekî cor kişan gelekî cefa kişan hêvîdarim aştî çawa ji bo dinyayê lê ji bo civaka me û bên nava me dije Spas belê Piskirin û rêz mala tevaşevan û gudarê me yên hêja jî ava be seheta wan jî xweş hêvî ji Xwedê tasî melek û hemû xasî bavçakê êzdiyatî dikim ev nêrînên ku me îro pêşkêş kirin birê newaf ji bo pêşxistin parastin û parastina êzdiyatî û hemû pêkhatiyên Kurdistanê bibine alîkar yani ev daxwasa me bû û ez jî dibêjim debînin xêr û xweşiyê de û silav û rêz Silav rêz se çawa